U Tuzli su završeni 8. susreti mreže mladih islamske zajednice u Bosni i Hercegovini. Ovogodišnja tema bila je posvećena ulozi mladih u očuvanju identiteta, duhovnosti i kulture sjećanja, ali i izazovima savremenog društva. Trodnevni program uključivao je edukativne i rekreativne sadržaje, ali i obilazak mjesta od posebnog historijskog i memorijalnog značaja na području Tuzlanskog Podrinja. Završeni su 8. susreti mreže mladih islamske zajednice u Bosni i Hercegovini, koji su tokom 3 dana boravka u muftijstvu Tuzlanskom okupili mlade iz cijele Bosne i Hercegovine, domovinskih zemalja i dijaspore. Susreti su bili prilika za druženje, povezivanje i upoznavanje različitih krajeva i znamenitosti domovine, ali i za razgovor o pitanjima identiteta i kulture sjećanja uz sadržaje usmjerene na izazove s kojima se mladi danas suočavaju. Susreti su svakako prilika da naša omladina dođe do novih saznanja od eminentnih predavača, od profesora, ali je to i prilika da duhovno rastu. Dakle, da iskoriste ovo vrijeme koje je pred njima nekoliko dana kako bi uz učenje od naših profesora, od naših muftija, od naših alima, od koordinatora podigli svoj iman, podigli svoju vjeru, svoju duhovnost i učvrstili u svojim srcima. Naša je želja da se oni tako obučeni i tako duhovno nadograđeni vrate u svoje džemate i da tamo u svojim džematima implementiraju ono što su ovdje na ovim susretima naučili. Voditelj Odjela za mekteb i mlade u Upravi za vjerske poslove Rijaseta islamske zajednice, dr. Enes Svraka, rekao je da se program susreta svake godine nastoji unaprijediti i obogatiti novim sadržajima. Ja bih kazao da svake godine, hvala Bogu, i kad je riječ o programu, da pravimo određene iskorake i poboljšanja, tako da je i ove godine u skladu sa temom susreta, gdje ja bih kazao okosnica teme identitet, pripremljen kvalitetan program koji će se sastojati i od obilazaka i od edukativnog i direktnog i indirektnog učenja, ali isto tako dovoljno vremena i za druženje i za upoznavanje kako naših geografskih područja, tako ja bih kazao evo i određenih znamenitosti i ljepota grada Tuzle, ali isto tako i susreta sa određenim znamenitim i važnim ljudima kada je riječ i o islamskoj zajednici, ali i općenito o našem društvu. Zadatak mladih je istovremeno čuvati sjećanje na prošlost i graditi budućnost, naglasio je rukovodilac službe za vjerske poslove i obrazovanje muftijstva Tuzlanskog, dr. Mensur Husić. Mladi su veliki resurs jednog društva, u mladi treba ulagati, ulaganje u mladi nije trošenje, pogotovo mladi čija je orijentacija, dakle, islamska duhovnost, koji su svjesni svoje kulture, svoje tradicije, svoga identiteta. Oni su naša velika perspektiva. Naravno, tradicija, ona je velika vrijednost, ali nju treba prenijeti i zato je potrebno to osmisliti na najbolji način. Ovi susreti su jedan od načina da to prenesemo na naše mlade. Jedan od učesnika, Mahmud Hrnić, istakao je da su susreti mreže mladih kruna aktivnosti koje se sprovode u džematima širom Bosne i Hercegovine i dijaspore. Već smo malo razmijenili neka iskustva sa učesnicima. Mnogi od njih kažu da nikad nisu bili, nisu posjetili ta mjesta, tako da ovo posebno dobija na značaju, da će im biti prvi put da to vide i da obiđu ta mjesta. I pored toga smatram da je ovo izuzetno važan događaj jer ima jedan kontinuitet, već neko godinama se to održava. Ja sam, mislim, 2018. godine prvi put učestvovao, sad je već 2026. godina. Mogu reći da sam već veteran na ovim susretima, ali evo, drago vam vidjeti da svake godine dolaze nova lica, mladi ljudi koji su aktivni u svojim džematima, aktivni u svojim zajednicama i eto, nadam se da će nastaviti tako i da će uvijek biti oni koji će na neki način doprinijeti zajednicu. Učesnici susreta obišli su kapiju, upoznali se sa znamenitostima i ljepotama Tuzle, iznijeli svoja viđenja ovogodišnjih susreta, a uz edukativne i sportske sadržaje posjetili su Srebrenicu, Bratunac i Zvornik.